ke Northeast Indigenous Peoples Forum Meghalaya chapter kala kyntu yo myntri rangbah ke jylla conrad ke sangma bo David pynpaw Beit haba shai ya ke nongrim jong ku khlieh ha ke iadei but ke issue Citizenship Amendment Bill. Habakran bikla pasai khubor hadian ke jylang hakani ke sining kong u convener je ke Neipf Meghalaya u badairu president ke FKJGP bawel rani u loangru bakum ke kinhon kin lejru bani snok tilang ha ke jingshong kalain mongor blak khot ke Northeast Students Organization ban Pyrshah ke CAB ha ke khat pratarik ka banlong hanong ba shalong ulong ru bakum ke kinhon ka blayang Pyrshah ke te ke bil nadu ke basdang ban Pyrshah juru ke jing semu je ke sarkar India ban pelaj ke lai tli ke jylla ke than stela mingi kyntu ke Nagaland Mizoram ban Arunachal Pradesh na ke jing terekam ke CAB uba welbert ula kyntu yo conrad sangma bo un kran shai ke dar ke sarkar keme ba ke jylla Meghalaya kanum pedyang satya de leleiru ye ke CAB ban bo deiru ban ye kendu ye baro ke menteri rangbah je ke than stela mingi ban pa ne ke jingkershan nang ban lam pinsawa tangkawe ke sur Delhi. Kalian jong ka forum nila stang bane ki naru pasdang naru ki snem balami gini ki issue ban ni kan ma nila pelong ke jinga ki apa Meghalaya state demonstration ak to por bat apa asam nila pelong kembalai tili ki program nam ta ke jinga ki Pyrshah ke CB kani ke pelong last year nanang bakala bat hakini ki banai February March nila pelong ru apa asam te barakani kami tinggal balong barang sidap sian apa Nagaland ro milarai bi bangin peteng gumju bangin Pyrshah ben ya kani ka CAB te kalau dan tu ke jingong ba wamit sha hakapor bu le te pon apa ko ini jylla apa Northeast uang ba ya apa Nagaland uang bangin exam mo uang ka Nagaland ka Mizoram bat ka Arunachal min exam te hadian bangin la tai ba ang tu apa meeting jo ke Neipf apa Assam apa Nagaland ngilong ba ya kani kerkom ba kren jong amit sha ban phia yang ngi nodis ban api si ti lai ki stage ba kinam khi la si bikin long silent halor ka badai ba kani ki issue ban pan khi wen tang ngi stage ka tu ni ki stage kalong ban divide ini ki jylla po nodis tengi la rai ko sien bang nginam sha ikom kata kerkom perkhan bang nginam ala ru namar bala da pyong ba ka CB ka trekam kamla banong bakan la je ka Nagaland ya Arunachal badia kami Mizoram kan terkam apa RiKhasi namar lada ularung na po in na po Meghalaya dani ularung na po Assam ulong traisnong lima ka CAB hamanipur na try ka Nagaland kan namla ban kham mo lada citizenship ubala sanction na ka government ka citizenship jong hapo Meghalaya lani lingba ka Assam lani lingba ka Manipur terurung sinan sat na ban khang mo di Indian citizenship pi kini RiKhasi tang kijing penbit jong ka government na po Delhi ban penbit ban pensothu lani ban pentrot ye gajing ki jong ki jylla Northeast borokoi tangi la shemi karai tu sngi ba ngin Pyrshah ba habro ki states ngin plong be gajing Pyrshah Nagaland ka Neipf bangin Pyrshah ba borokoi ngin nget ye kati kentin jong bangin ong ba apo Northeast ngin priang ye ka CAB dari leru te kata kadi karai ka ba ngilai shimo to kosin ba dia kani karai ngin petrika mani po Meghalaya ngin sathau kilar gilenti ke bangi ngin Pyrshah ba je ka CAB berkawin ki kumangi tebah kat pratrik mentau benai kandan kasih demonstration belapan baik dengan isu te ngilashim lu ikarai bangin led ban yesnok tilang agatiga sit in demonstration daka forum berkawai baik nginam led individual kum ki RPF ki HNIF FKJP ngiled baik daka forum jongi ban edon banta ban yesnok tilang halor kata gajung Pyrshah ya kasih CAB kat pratrik ngila shimi karai bangin perlong ya seminar ngin perlong ngin apil ki rang basnong baro bakin nang pentrekam ya ka CAB ban Pyrshah mo ya ka CAB ha ka grassroots level jong ki ha ka kam snong jong ki limba ki rang basnong pingidan nang ni weni ki perlok jong i ba bipol bade rang basnong mo asia ka snong jong i kin pentrekam ya ka ya ban Pyrshah ya ni ka CAB ngin pentrekam no ba nginam sha bagi beri kin wanrung apo ka snong lada ki badai ki beri na ka bar jylla jong pingin apile berkhot halor ka badai kenar siro ngin apile ki ramasnong bagin pentrikam no ikini ki arli ki issue kawai ke CAB kawai ke NRC pentrikam no ki ramasnong kani kalong ka jingkar padi ngira makira ramasnong ki dan ki tiar ka biang tam akti ki jong ki mar phimna bani song snong khalam ka jinga jingbe jong ki ramasnong phimla ban rung snong wat ngau khasiru mangi paramitra jylla mo trai mulok ladang ami na koi kisnong ka basa ngale cha koi kisnong
ngaban rai certificate song snong ban ni ai tengi yong ba ni kerpa di kerang masnong ba lesi ka government of India kong in pentrika ka CAB ni kwa bi kerang masnong ringkat ba sarkar jeng ingin Pyrshah ka CAB ngin pentrika masnong ngin Pyrshah bi gani mat kerang masnong kin pentrika no larade ke NRC kabumut bang yakran hadu mentang istik yu code of years 1972 balar yakran ke NRC tengi ni kwa ba ya kan niru kerang masnong kin pentrika no haka level kira masang mang sotu ba kira masang kira ni kitiar bo biang ma bani daing dei maki bani daing ni mo ki ban pej ka song yeng song sem ban pej ka jingwan sa ubri ban bar borok ka borok dan ki tengi kerpa ki bakina pentre kamno ya kanika NRC ru haka level jong kira masang kat bakila la singi mong ba borok lan pentre kam ki hindai kat ka lenti kalat ka badon bakin pentre kamno kinang yat maki ru mo mangladon lupa system in place kapala ibor lupa kira masang kata kadai gajing request ni rumah senong but alor kani ban penklan cucu ya gajing yaki ya kan Pyrshah XCB ingin pelong ke seminar ke Neipf ha ke jelang je Central Executive Committee ke belong dangshin hanagalan ke rairu ban sapha jing tho che borok ki mentri rangbah je ke jela than ste lamingi bakin ya tili ka wei ban ya Pyrshah lang da ka wei ka sur ya ka CAB